رênmaiyên Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê Wezareta Navxwe Hikûmeta Herêma Kurdistanê alîkarî bi ser teveya kempên Penaberan Rojavayê Kurdistanê de yên li Herêma Kurdistanê hene hatine dabeşkirin. Rexistina Domîz ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ragihand ku bi hemahengî li gel aliyên peyvendîdar li kempa Domîz ya Penaberan Rojavayê Kurdistanê ew alîkariyên ku ji alîkariyên tendurustî xwarin pêwîstiyên zarokan bi ser teveya nişteciyên kempê de wê werne dabeşkirin her wiha rexistina Domîz ya PDK-S got ku helmeta dabeşkirina alîkariyan ji roja pênçemê ve dest pê kir û heta weke îro şemiyê jî wê berdewam bê. هر تشتی اسپاسیا سروکی اقلیمی کردستانی دکم وزارتا نافخوی گوش دهی و امبی آریکاریا هنی خلک خوبلا دکن دهندری کامپی دجی دهی وزارت تشکانی بین شرف جنابی سروک وزارادا آنی بین دهمال کامپی جی برات کن هر مالکی ام دینا دوی دریینو کو کارگری ما و حوالی ما کوادری ما ترمبیلا و کوادرا و ام دین دوی دری وانش بخاطر هر کسی که اب حوالاتی ما بکنا و تشتی گوش مار هاتنه تقدیم کنیم. یا ایرو جلبدی آباد بیشتر دو کمکگاه قامش تو افنابری می 2004 هنگا سردانا قامش تو چیبویل ودی بجهبونا اب خانی گوچیج کنوی چاخی دیسب قرار جنابی سروک بو هاتنا چیکرین ایرو منظمه دیسا GCC هاتیه ویده که آلیکاری فرعی دهو که تابع وزارت نافخوینا جه سپاسی و رجبتنا محموکانا بحقیقت خودجی دزگهین می ویدی ای کامپا دومیز اداری امنی ام گلک سپاسیا وانا دکن و ام منظماتی گوتین جی تنسیقه کی باشی منظمه ما حزبیرت کنیا دومیزیرا جبو خاطر گو ام تبدا آلیکاریا هفدو بکن تشتا کی ماسیکه که هبی تشکی هبی ام هفدو روی کی ماسی امراکن مال به مال وی کمالگاه هنین هواریکاری هنیتین بلا کرین و کامپا دومیز جمال به مال چند مالیته ده منزیکی 6145 مالیته ده هیا و الحمو کمان مالی واجش دهی و امرودی جبالات کن و الویدیشی الوی کمالگاهی ایرو دورات بی جاره کد کی از دوبارت کم جناب مدیر اسایش مدیر کامپی همو کارمندی وای گلوی دیجنا و ام منظمه گو ایرو جهاد دایما ستمنار بو هاتو ویدی او جویجی اشراف ویدی که سر ویکاری هنی دکر جنس پاسیا ما همو کنا جاره کدی امد بیجن ملات کرد دروجاوای کردستان ده مجی روکش روجا ما بخیلتی ما تشکیل کنن ظروفین دنیای همو هاتنا گو هرتن اب آریکاریا گوتی تقدیم کرنجی اجمالات مرا جنس پاسیا ملات میا جه کیف خوشیا میا گودوا ازما هندوی ازما کورونا دا گو انشاء الله اقلیم جی و ملاتي مجی ملاتي دنیای جی حموجی بین پاراستن و ام تبدا مسر بکن ام قضايا سر بین خوشیا های گرانجی بکن محافظات و کلی الحمد لله و کو اعلام جهت بحث کرین گلکی باش چی بو گلکی خوش چی بویا ام نابجن سر صدا صد و پیک ولن حموش دی قناعاتی مدى تشتا امکانیاتی ما هي تشتا امکانیاتی بود اداره کامپیدان منظمات خیری یا خلکی می وید برهانی آریکاری کنه بما فی الکفایه یا دیجی برادری می ده هر قاعده كده ده هر دفره كده آلیکار بوج رجاء ولد منظمه ما حزبيره بقرارات قياده قرارات قياده اقليم را دزگهين امني اداريه كامبيدا جو خو ماري خود هشتن حقيقه خود التزاما بقرارات هاني جارك دي تركي امد بيجن ام سپاسيه هر يكي دكن جو آلیکاری كي چبچوك به چمزن به ده حوالات كي جو دبره كي ده هي حقيقه خود جي افا قالك نهاية زبر خد مجمع بريز عدنان رمضان برپرسê ragehandina rêxistina Domîz ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya بريز عدنان ام دنباش او alîkarîn ku hatine dabeşkirin ji çipêk dihatin beçirangî hatine dabeşkirin bi ser malbatan de lê kempa Domîz bi ser tevaya xelkê de hatine dabeşkirin tu kesek malbat gilî û gazindiya hebûn yan ne أرسل شعبها برايا وأسباسيا كان على أركيتكم جوجل كي جهد برزيلي كما بنابري كردستوري ودقهين جه يوانديدار أم ذكرى وجل كي بيروز بتن وكهو زان نها برپرسê حساب برپرسê رênameyê Domîz كاك محمد أمين عباسي سرفي زعفبي أو آلیکاری بو هانا بری سیروش هانا کامپا دومیز وزارة الهجرة یا مهاجرین یا عراقي بتوجيهات
مسرور بارزاني سروقي حكومة كردستاني ووزارة الداخلية يعني هانا كامبا دوميز وهم هنجي ناف رخصنامة دوميز وإدارة كامبي وإدارة أسايش دتشيبو وأمكاربن بشكل كباش وبزحمتي أم بجهنا خلقفا الكامبا دوميز رجاء بشنبه هذا بلافكرن القسم كباش هذا بلافكرن زاني كان بقى مزنا زيدي 6400 مشتك مال عائلتي ديا دوجي ما الكامبا بملقاها 1000 ما هذا توزيع كرين سلاتي غذائي بون في وستيه كذا وستيه باقجي بون يتندرستي بون شيري زاروك بو او منظمه كهيئه البنيه التجهيزيه الماني بو او شي سرتوجيهاتي يسرو في حكومه كردستاني كها بنابري بملقاها 1004 باشا كاك عدنان امكارن بجن للتبايا نشتجين كامبا دوميس او اليكاري بسر مالباتا دهتنا دابشكرن كوتوان هذا الداخل كرنا كوج مارا بهتري 6000 مالباتا كاك او ايروجي تي بلافكرن وصبا جوي بلافكرن زاني روجا كدوا دا بلاف نابي وبهرس روجا متواصل اي بلافكرن حتى كسك يعني مال بمال دبي دريوا برحتي ما وكا بارتي ديمقراطي كردستاني سوريا رخصنا دوميز ما كوميتي خوي وبخش تشيكرن اللي صار توجيهات مسؤولة ما كاك محمد أمين عباس ما ترمبيل قرتن ما سيارة قرتن مال بمال أم دبي دريات قرينن جبوي كس زحمتي امكارن بيجن كاك عدنان امكارن بيجن كو هون بابن بون ملتزم بون بتعليمات التندرستي ودا جبوي ريغري كرني لكورونا جي يعني واورين ما يجي هذا البرشا بخو قرتون كون بابن دي بيبكن ببرا شروشا اولي دا شروشا كو لا دا بشكرنا اليكاريان دا كاك عدنان دا بشكرنا لجي حمو كارمن ديما لبكيوا وماسكيوا وحمو فيش اللي وبابند بون ونتش العالم لا بقيها بلوش برولوجي ما خص اما المال بقرينن بروختام جهتي بخصين امبيك نورنا ورستي لا امبكن تزاني وبهزارة او هزارجي وتجمعها شناب يعني هي ام اشاك كورونا خلاص نبونا مش فيروس خلاص نبونا بهم هيج هشياربن وديس دريا ولا بانغاخد جهنم خلكي ما الكردستان بشكل عام والجهمي بنابرا الكابا دوميز بلا هيجي بابند بن بلا هشياربن ابن خوشي خلاص نبوا حالات تذكبن البرو درالي تذكبن دبي ام جريداي برياري حكومتي بن ورênmaiyên wê em bi taybetî em pêk bêdin û xwedê weka gotî miletê me baş bû eşqrawat kim pabend bû bi rênmaya التزام دكر شكلكي بريجيك قالك سباس اجبوي كاك عدنان رمضان برپرسê ragehandina rêxistina دومîs ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ku tilgal min bûyê